Jeff Hall ja koostama meeskonnaga Team Stand Up. Need on 8. Nad on tulnud laulma Austraaliast. Nii-öelda Down Under. Ja nad on täna meie keskel. Eile oli fantastiline päev koos pastoritega ja nad on siin üle 7 päeva ja teenime 4 linnas ja Tim Hall, ma ei oska palju sinu kohta öelda, aga nii palju ma tean, et sa oled juba minu jaoks saanud sõbraks ja ma tean, et sa oled tõeline kindral, nagu vennad ütlevad, kindral Jumala kuningriigis ja mul on hea meel, et meie põlvkond saab olla osa sellisest kindralist, jumalamehest, sõbrast, äratuskõnelejast, evangelistist, pastorist ja isast ja ma tahan seda öelda, kui ma olin Amsterdamis, Amsterdami olümpiastaadioni ja sa kõnelisid seal, siis ma kogesin, et Jumal annab sulle võidmise, isaliku võidmise Euroopa üle. Palun, Timo, ole hea, tule ja jaga Jumala sõna. What a great church. This is a great church, my friend. Look at you today, they're very, very sharp. Your pastor was very sharp. Oh, you're interpreting for me. Excellent. What is your name again? Nellie. Oh, Tim, good to meet you. Lovely to meet you. Amen. I love Tallinn. Our team have fallen in love. It's a beautiful city. With beautiful people. And this beautiful weather we bought from Australia. We had to pay for an extra bag to carry this warm weather. But it was our joy to do that for you. We are expecting something rather incredible to happen. I've been waiting for months for what's coming. I've been feeling it for months now. And I felt God do something very strong yesterday. But you know, God can begin doing miracles today. There's no reason why God can start to do something very powerful before we go into the concert hall. Pole vähimatki võimalust, et või nagu pole mingi, Jumal saab hakata tegema midagi võimast juba enne, kui me üldse oleks seilasse jõuame. I feel the power of God. Ja ma kogen Jumala väge siin. I sense the Holy Spirit. Ma kogen Püha Vaimu siin. He's wanting to do something. Ja ta tahab juba teha midagi. Father, thank you for your anointing. Isa, me täname su võimmise ees. Thank you for the power of the Spirit. Me täname su Püha Vaimu väe ees. Thank you that you are here to change us. Ja me täname, et sa oled siin, et muuta meid. You're here to do something very strong. Sa oled tegemas siin midagi väga võimas. Would you do something this morning on a great scale? Tee juba täna hommikul midagi väga võimas. Prepare us for what's coming. Ja valmista meid ette selleks, mis on veel ootel. I pray that every person in this building will be touched. Ma palun, et iga inimene täna siin saalis saaks puudutatud. That no one would miss out. Ja keegi ei jää millestki ilma. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Again, Pastor Ivo, to you and Pastor Jano, it is so good to be here. Taaskord ma tahaks öelda Pastor Ivole ja Pastor Jannole ka, väga hea on olla siin. Were you saying that I have preached here before? Kas sa ütlesid, et ma olen varem siin jutustanud? With Mark, right? Siis, kui Pastor Märt Vähi oli veel orbiidil. Different building. Et see on teine hoone oli tookord Sakala keskuses.
I just remember the Communist Cultural Centre. ja ma mäletan, et see oli see endine kommunistlik keskus. Yeah, it used to have Lenin's head out the front. Lenini pea oli isegi kunagi veel seal lava peal. I thought of all the communist leaders that have spoken there. ma mõtlen, kõik need kommunistlikud juhid olid kõnelenud seal. And then to stand up there, I'll tell you, I'm no communist. ja kui mina läksin lavale, ma pidin ütlema, et ma ei ole kommunist. You say you're a capitalist. ja küsiti, mis sa oled, mingi kapitalist või? I'm a Christianist. ei, ma olen kristjanist, kristliknist. We have a whole different value system. meil on hoopis teine väärtuste süsteem. We operate on a different understanding of economy. meil on hoopis teine arusaam majandusasjadest. Everything about the kingdom of God is different. kõik, mis on seotud Jumala riigiga, on hoopis teine asi. I want to talk today about expectation. ma tahan täna rääkida ootusest. The book of Hebrews chapter 11 reads like this, verse 1. Hebrea kirjas peatükk 11.1 on kirjas järgmine lugu. It says, now faith is the substance of things hoped for. usk on tõelise või usk on loodetava tõelisus. It is the title deed, if you like, of things not yet seen. ehk tegelikult usk on midagi, mida sa ootad, aga mida sa ei näe. The evidence of future things. ja samas lootus sellest, mis on tulemas. It is the evidence of having something now that is out there. see tähendab omada mingit kindlust enda sees asjade suhtes, mis on ootel. I have something in my heart for tonight. minu südames on täna mingi ootus täna õhtu osas. I've never been in the building yet, ma ei ole veel seal Alexelas käinudki, but something's burning in here. aga midagi juba põleb mu sees. It's expectation. üks ootus. The Bible says now faith is the substance of things hoped for. piibel ütleb, usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. The word substance is the word hupostasis. ja see sõna, seda, mida oodatakse, on opastases. From two words, down under, I stand. ja see tähendab, et ma seisan millegi peal, mida veel ei ole näha, mis on nagu allpool. Hupa, down under, stasis, I stand. ehk miski, mis on varjatud või nähtamatu, ma seisan selle peal. Faith is standing strong and immovable. usk tähendab seista kindlalt ja vankumatult. It is the substance of things hoped for. see on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. But the word hope in English is a weak word. mida oodatakse või loodetakse, aga see lootus on vähe niisugune lahja sõna. If I'm hoping, maybe it will happen. sest kui ma loodan, siis võib-olla see juhtub. If I'm hoping, there's no certainty. kui ma loodan, siis lootuses ei ole mingit kindlust. But the Greek word elpis is a strong word. aga kreeka keeles sõna elpis on väga tugev sõna. It speaks of confident certainty of hope. see räägib ühest kindlast vankumatust lootusest. It is full of see expectation. on täis ootust. It is full of confident certainty that something is going to happen. mis on täis kindlust selles osas, mis saab juhtuma. So faith stands immovable nii et usk seisab kindlana ja with a confident expectation of hope. usk seisab vankumatuna kindlas ja vankumatus ootuses. I have a confident expectation that we are here to see history change. ja mul on kindel ootus selles osas, et me saame nägema ajalugu muutumas. Eesti Was the first nation to really stand up to break away. Eestimaa oli esimene rahvas, kes tõusid üles, et nii-öelda murda läbi ja sillutada teed. And you led other nations to do the same. ja te juhtisite teisi rahvaid tegema sedasama. In many ways, Estonia stood up and caused others to stand. Eesti on paljudes asjades tõusnud esile ja juhtinud teisi kaasa. I believe that in a spiritual way, Estonia is going to lead something very powerful. Is it the Baltic states? Through all the Baltic states. ja ma usun, et vaimses mõttes Eesti saab ka seisma ja juhtima kõiki Balti riike. My prayer is that revival will break out this week. ja mu palve on, et ärkame ja puhkaks sellel nädalal. Hallelujah. ma usun, et midagi juba algas eile õhtul. I believe that God began
õhtul. Who was here like yesterday? Kes olid eile siin? Amen. We had a good time. Challenging. Oli eile mingi aeg, on ju? Amen. Amen. Faith has to have strong expectation. Usul peab olema üks väga tugev ootus. People don't get healed by hoping. Inimesed ei saa terveks lihtsalt lootmise peale. People don't get changed by hoping. Inimesed ei muutu ainuüksi lootuse peale. They get changed by daring to believe God and having strong expectation. Aga nad muutuvad, kui nad julgevad uskuda Jumalat ja neil on tugev ootus. We can come into these meetings today or tonight Kui me oleme täna siin või tuleme õhtul and hope to get a healing. ja me võime loota, et no äkki ma saan terveks. But we don't get changed by hope. Aga me ei muutu lootuse peale. We get changed by immovable expectation and certainty Vaid inside. me muutume vankumatu ja kindla ootuse peale Jumalasse. And God wants to heal people and touch them here today. Jumal tahab täna ka tervendada ja puudutada inimesi. He wants to give you a miracle. Ta tahab anda sulle su ime. Have you come expecting something this morning? Kas sa oled täna hommikul tulnud ühe ootusega millegi suhtes? Are you beginning to get an expectation on the inside that something's going to happen? Tunned, kuidas see üks ootus kasvab su sees, et midagi saab sündima? I've upset the baby. Nüüd ma ehmatasin lapse ära austamas. Onu lärmab nii tuumas. Vabandus. I love babies. Ma täiega fännan beebis. I love babies a lot. Kohe täiega nad meeldivad mulle. Jackie and I are talking about we're planning to have one next year. Mina ja Jackie plaanime ühe lapse teil saada järgmine aasta. Abraham was 100. Abraham oli 100. Sarah was 90. Saara oli 90. Jackie's only 89. Ja Jackie on ainult 89. I'm only Ja 95. mina kõigest 95. In the book of John, there are 7 notable miracles. I think there are 8, but there are 7 that are noted in the book of John. Toona, John. Johan- We just have a bit. ja okei. Johannese evangeeliumis on toodud välja 7 imet, kuigi mina usun, et seal on 8, aga 7 kohe kindlasti. My Bible is open here in the book of Jonah. Et mu piibel on avatud siin Joona koha peal. Just to trick you. Miks sa teed nagu nii-öelda tõlki alt vedada vähe? Chapter 2, there's water to wine. Johannese evangeeliumi teises peatükis on 1. Chapter 4 is the nobleman's son. Ja siis on 4. peatükis. Chapter 5 is the pool of Bethesda. Ja 5. peatükis see Betsata tiigiime. Chapter 6, the walking on water. Ja 6. peatükis, kui Jeesus käis vee And the peal multiplying of food. ja kui ta paljundas toitu. Chapter 9 is the blind man with mud put in his eye. Johannese 9, kui ta pani pimeda mehe silmadele muda. Chapter 11 is Lazarus raised from the dead. Johannese 11, Lazaruse surnust tõusmine. That's about 7. Ja juba on kokku 7. But at the end, there's a great catch of fish. Aga seal kõige lõpus veel on selle suure kalasaagi saamine. But in chapter 5, there's the most interesting miracle. Aga Johannese 5 on kõige huvitavam ime. If you have your Bible, it's John 5, verse 1 to 7. We're going to look at these verses. Ja kui teil on teie piiblid kaasas, siis ma palun, et te avaks Johannese 5 ja 1-7. The Bible says that there was a place in Jerusalem, Piiblis on öeldud, et Jeruusalemmas oli üks koht. and it was called Bethesda. Ja mida kutsutakse Betsataks. It was a pool. Ja see oli tiik. The name of it was House of Mercy or House of Grace. Ja see Betsata nimi tähendas, et ole mulle armuline. It had been a place of swimming, finance, shops, but it had fallen into decay. Ja seal olid enne olnud mingid poed ja asjad kõik ümber, aga siis see tiigi ümbrus oli kuidagi nagu ära vajunud. The place had been a place for the rich people. See kunagi oli olnud rikaste inimeste koht. But it began to decay, there were problems with the water. Aga kui asjad hakkasid maha käima, seal tiigi vesi läks halvaks. And it became a place where there was a strange
understanding. ja nii sai sellest üks koht, kus tekkis üks väga kummaline arusaamine. There was an understanding that on the surface of the water, at times an angel would go into the water and stir it. Üks uskumus, et aeg-ajalt ingel tuleb sinna tiigi vette ja segab seda vett. And the people believed that the first person in that water, ja inimesed uskusid, et kes esimesena peale seda sinna vette saab, the person would be healed. see inimene saab terveks. And so the sick people came from everywhere. ja nii tulid kõik haiged inimesed igalt poolt kokku. You see, the Jews had no understanding of how to be healed. Juudidel ei olnud mingit arusaamist tervenemisest. The Jewish priests, the Pharisees, they didn't understand divine healing. Juudide preestrid ja variserid, nad ei mõistnud jumalikku tervenemist. The Sadducees definitely didn't believe ja it. saduserid kohe kindlasti ei saanud sellest aru. The Pharisees did believe in angels, Variserid küll uskusid inglitesse had some understanding of the supernatural realm. ja neil oli mingit arusaamist üleloomulikust sfäärist. But healing was alien. Aga tervenemine oli mingi täiega müstiline lugu. And here was about the only place where maybe you could get healed. ja see oli üks ainus koht, kus võib-olla oli võimalus saada terveks. A great multitudes of sick people. ja suurel hulgal haigeid tuli sinna kokku. The Bible says they were crippled, they were blind, they were maimed, they couldn't walk. Piiblis oli jalutuid ja pimedaid ja kõikvõimalikke haigeid inimesi. Many were carried to the pool. paljud isegi kanti sinna tiigi äärde. They lay in these areas. ja siis nad olid seal kõik pikali ümber tiigi. They lay there watching the water. ja lamasid seal ja jälgisid, mis vee peal toimub. Their eyes were watching the water Nende pilk oli ainult selle vee peal. as they waited for something to stir. kui nad ootasid, et nüüd miski tuleb ja segab seda vett. Maybe they watched all day hoping that they wouldn't miss it. võib-olla nad vaatasid terve päev seda vett, et mitte maha magada. They're wondering if maybe they could get into that water. ja mõtlesid, kui ma ainult saaks sinna vette. Waiting, ootasid, watching, jälgisid, hoping, lootsid day after day. päevast päeva. Some people came and were laid there day after day, after month after month, mõned inimesed lebasid seal tiigi ääres päevi ja kuid, hoping that something would happen. lootes, et midagigi juhtub. Hoping that something supernatural would happen. lootes, et midagi üleloomulikku juhtuks. You know what the Bible says? The whole of God's creation, Piibel ütleb, et kogu loodu ootab watching life, hoping ja loodab. hoping for something supernatural to happen. ootab, et midagi üleloomulikku juhtuks. Hoping that something would come. lootes, et midagi tuleb. It says in the book of Romans chapter 8 verse 19. Rooma 8:19 on öeldud. The whole of creation is earnestly expecting something. et kogu loodu ootab nagu kogu südamest midagi. They're waiting for something supernatural to come their Nad way. ootavad midagi üleloomulikku sündimas. The Bible tells us what they're waiting for. ja Piibel ütleb meile, mida nad ootavad. The Bible says they are eagerly waiting for the revealing or the manifestation of a group of people. Piibel ootab, et nad ootavad innukalt ühe pundi inimeste esiletulekut. The word earnest expectation speaks of stretching your head, looking. see, et sa innukalt ootad, on see, et sa sirutad oma pea välja nagu kohe vaatad ja ootad. Stretching out. Where is it? sa sirutud välja, et näha, kust see tuleb, Where is it? kus see on, What are they waiting for? mida nad ootavad. They are waiting for the revelation of the sons of God. Nad ootavad Jumala poegade esiletulekut, Jumala laste esiletulekut. What are they waiting for with the sons of God? mida nad ootavad neilt Jumala lastelt? They're not just waiting for Christians. Nad ei oota lihtsalt mingeid kristlasi. They're waiting for Christians carrying the power of Nad God. ootavad kristlasi, kes kannavad endas Jumala väge. Christians carrying the supernatural power of God. Kristlasi, kes kannavad endas Jumala üleloomulikku väge. They're waiting for people of the Holy Ghost to come into their Nad world. ootavad, et inimesed, kes on täis püha vaimu, tuleks nende ellu. There are people out there today waiting for you. täna on inimesi, kes ootavad sinu esiletulekut. They're waiting for you to come into their world. Kes ootavad, et sina astuks nende maailma. They're waiting for you to come carrying something that will stir their world in a way that a miracle will ja happen. kannaksid endas midagi, mis
liigutab nende maailma, pöörab nii mahupidi, et ime tuleb esile. I have a job here today. Mul on täna üks töö siin teha. It's not a job, it's my life. Õigemini see polegi töö, see on kogu mu elu. But everywhere I go, I want to Aga kuhu iganes ma lähen, ma tahan. bring a stirring of God's supernatural Ma power. tahan õhutada üles Jumala üleloomuliku väe. To bring an awareness that there's a living God in the midst. Et inimesed mõistaks, et meie keskel on elav Jumal. We're going into the concert hall. Täna õhtul me lähme Alexela kontsertmajja. Because there are great numbers of people in this city Sest siin Tallinna linnas elab suur hulk inimesi, that are stretching their head, kes samuti sirutavad pea välja, waiting for something to happen to change their life. oodates, et juhtuks midagi, mis muudab nende elu. Some are crying out, can someone come and make God real to me? Mõni võib hüüda enne seista üle ometigi, et keegi tuleks ja muudaks Jumala reaalseks mu Some jaoks. are stretching their head, Keegi võib sirutada oma käe, asking, is there anything that can take away my torment? paludes ja öeldes, kas keegi saaks võtta ära minu piina ja vaeva. Many are going to come tonight, Ja paljud tulevad täna õhtul tomorrow night, ja homme õhtul and the next night ja ülehomme õhtul with an expectation ühe ootusega, that God is going to stir their world. et Jumal saab nii-öelda puudutama nende maailma, pöörama seda ümber. But to see if you could see in the spirit realm here, Kui me näeks aga ka vaimusfääri siin ja praegu, there is a strange stirring of faith here. siis siin juba toimub üks usu ülestõutamine ja pööramine. A stirring of faith for the miraculous. Ühe usu ülestõutamine, et näha ja kogeda imelisi asju. A stirring of faith for healing. Usu ülestõutamine, et näha A tervenemisi. stirring of faith for breakthrough. Usu ülesehitamine, et näha läbimurdeid. Faith comes by hearing. Usk tuleb kuuldust. Hearing by the word of God. Jumala sõna What kuulmisest. is stirring the atmosphere? Mis õhutab seda õhkkonda? Is it because I'm here, or because Jackie's here, or Kas because Pastor's here? seetõttu, et mina või Jackie või pastorid on siin? No, it's because the word of God Ei, seda teeb Jumala sõna, mixed with the anointing of God. mis on segatud Jumala võidmisega. Faith comes by hearing. Usk tuleb kuuldust Hearing by the word of God. ja kuuldu Jumala sõnas. As you're hearing that strange stirring, Ja kui sa kuuled seda, siis midagi su sees hakkab toimuma. nothing else on earth can stir the waters like the word of God. Mitte miski siin maailmas ei saa segada vett kui ainult Jumala sõna. I went to bed last night and I thought, God, I don't know what I'm going to preach in the morning. Ma läksin eile õhtul magama ja mõtlesin, armas aeg, Jumal, ma ei tea, millest ma homme räägin. At 4:30 this morning, I was awake. Ja täna hommikul 4:30 olin üleval God gave me the word. ja Jumal andis mulle sõna. That I want you to preach on the pool of Bethesda. Ütles, ma tahan, et sa kuulutaksid Betseta tiigi loost. He began to talk to me about people with expectation. Ja siis ta rääkis mulle inimestest, kellel on ootused. There was a man called Bartimaeus. Piiblis on üks lugu mehest, kelle nimi oli Bartimeus. We know him as blind Bartimaeus. Ja me teame teda kui pimedat Bartimeus. The name Bar means son of, Sest nimest Ba tähendab kellegi poeg and Timaeus means unclean. ja Meus tähendab mitte puhast, ebapuhast. His name was the son of the unclean. Ehk siis ta nimi oli kellegi mitte puhast poeg. We don't know how he became blind. Me ei tea, kuidas ta jäi pimedaks. Maybe he became blind because his mother was affected by a venereal disease that would cause blindness. Võib-olla ta jäi pimedaks seetõttu, et ta emal oli mingi seismine, haigus või viirus, mis põhjustas loote pimedust. Maybe something had happened to him. Võib-olla oli temaga juhtunud midagi. I believe that he actually had seen before. Ma tegelikult uskun, et ta varem oli nägija. Because when he was asked, he said, I'd like my sight restored. Sest kui Jeesus küsis, mida sa tahad, et ma teeks, ta ütles, ma tahan, et ma jälle näeksin. So he must have seen before. Et järelikult ta oli varem näinud. But he heard that Jesus was coming. Aga ta kuulis, et Jeesus on tulemas. He heard that Jesus was coming up the road. Ja ta kuulis, kuidas Jeesus tuleb mööda teed. Something rose within him. Ja midagi tõusis tema sees. Jesus is coming. Jeesus tuleb. His power is
ja tema vägi tuleb. He is the only answer to me. ta on ainus lahendus minu olukorrale. I am expectant. ja seetõttu ma ootan. And I imagine him asking people, ja ma kujutan ette, kuidas ta küsis inimestelt. is he coming? kas ta juba tuleb? Yes, the word is he's coming. jaa, tuleb, me kuuleme, et ta tuleb. Now his hearing was acute. ja Bartimeuse kuulmine oli täiega korras. And he began to hear the sounds of a crowd coming. ja ta kuuleb, kuidas rahva hulk läheneb. An expectation began to ja rise. üks ootus tärkas tema sees ja hakkas tõusma ta sees. And as Jesus got closer, he got more ja excited. mida lähemale Jeesus jõudis, seda rohkem elevil ta oli. Something within said, he will not miss me. ja midagi ta sees ütles, minust ta küll mööda ei lähe. This will be my day. see saab olema minu päev. Is there anyone sitting in the meeting today who would say, this is my kas day? täna on keegi siin, kes ütleb, täna on minu päev? Anyone sitting here now that's saying, I'm going to get something this morning? kas keegi täna siin ütleb, mina saan täna hommikul siit midagi? I'm going to get a miracle this ma morning. saan täna hommikul ühe ime. He began to shout, ta hakkas hüüdma. the son of David! oo, Taaveti poeg, Son of David! Taaveti poeg, I'm over ma here! olen siin, I'm here! ma olen siin. And people said, shut ja up! inimesed, kuule jää vait, Be quiet! ole vait, Shut your mouth! ole vait. And he yelled louder, ja seda kõvemini ta karjus. Son of David! Taaveti poeg, I'm over ma here! olen siin, Remember me! mäletad mind. I want something! ma tahan I midagi su want käest, something! ma tahan Do midagi. you want something? kas sa Does tahad anyone midagi? here want something? kas sa tahad You want midagi? something? tahad sa midagi? siis hüüa Palestiin, hüüa Jeesusele Palestiin, Shout it out on here! hüüa Palestiin. I'll tell you something. tead mis? When a mother bird comes to the nest with a worm, kui emalind tuleb pesta ühe ustikesega suhu, you know which baby bird gets the worm? kas sa tead, milline nendest beebilindudest saab selle usti? The one with the biggest beak and the loudest squawk. see, kelle nokk on kõige rohkem lahti ja kes kõige rohkem kisa teeb. No, so some people with their beak. nii et ma näen, et mõnedel inimestel on ka nokad täiega lahti. I saw some yelling yes. ja nemad ütlesid talle, lõpeta karjumine. Well, I saw a bunch going, I'm not yelling. aga mõni ütleb, oo ma ei karjugi. And I thought, oh, there's one going to get it. ja ma mõtlesin, no, aga ma näen juba, keegi siit saab selline. I was looking for big beak. mina muidugi ootan, et kõigil on nokad lahti. I was looking for loud squawk. ma ikka ootan nagu täiega, et on suu lahti. Which wheel on a car gets the oil? milline nii-öelda ratas auto all saab õliga määritud? The squeaky one. see, mis prügiseb, mis vilistab. Squeak, 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 squeak. Oil, oil. see vajab õli, see vajab määrimist. The squeaky one. Need, kes kriiksuvad ja piiksuvad. Any squeaky wheels? kas siin on täna kiiksuvaid rattaid? Any baby bird? on siin üksteid nokk lahti linnukoeri? I mean, is there a baby bird here that would like to get that on worm? siin mõnda beebilindu, kes tahab oma ustikese kätte saada? Then I want you to shout out with me. siis ma tahan, et sa hüüaks koos minuga. On the count of 3. kui ma loen 3-ni. Jesus, I'm here! Jeesus, Palestiin! I'm here! Palestiin! I'm here! Palestiin! Squeak, squeak! Piiksu, piiksu, anna teada, et olen siin. Hallelujah. You can use that. Te võite kasutada näitena seda hiljem. Great preacher. mu naine muide on väga hea jutlustaja ka. There was a little woman. Well, we all know the story there that Jesus stopped. me teame seda lugu nüüd, et Jeesus peatus selle mehe kohal. Who's making all that noise? Go get him. ja ta ütles, kes see hüüab seal, minge tooge ta minu juurde. 1 minute they're yelling out, be quiet! ühel hetkel, kui nad ütlesid talle, jää vait, Now they said, he's calling out for you. nad ütlesid, kuule, Jeesus kutsub sind. He threw away his begging cloak. ja siis ta viskas oma nagu kuue või mingi salli seljast, Threw his begging bowl away. viskas kõik oma nagu kerjamise riided ja anuma ära, Because he knew Jesus had heard him. sest ta teadis, et Jeesus on teda kuulnud.
au Jumalale. The little woman with an issue of blood. See väikest kasvu naine, kellel oli veritõbi. 12 years. 12 aastat. Unclean because of it. Ebapuhas selle tõttu. Heard about Jesus. Kuulis Jeesusest. Heard that he was doing miracles. Kuulis, et Jeesus teeb imesid. And she came in the press. Ja ta läks sinna rahva sekka. She came in the multitude. Ta läks sinna rahva hulga keskele. And she kept on saying. Ja ütles muudkui. She kept on saying. Ta muudkui ütles. If I can just touch his clothes. Kui ma vaid saaks puudutada tema kuuepalistust. If I can just touch him. Kui ma vaid saaks puudutada teda. If I can just get there and touch him. Kui ma ainult saaks puudutada teda. There's a faith that says, if I can reach out. Usk ütleb, kui ma ainult saaks sirutuda välja. If I can reach out today and touch Kui ma Jesus. täna ainult saaks puudutada Jeesust. She came behind. Ja ta jäi sinna teiste taha. And she knew that she was unclean because of her condition. Hoidis Jeesuse selja taha, sest ta teadis, et ta on oma olukorra tõttu ebapuhas. So she crawled in among the legs and all the people pressing in. Ja sealt ta nii-öelda roomas jalgade vahelt ja rahva hulga seas. And she reached down and touched the blue tassel at the hem of his Ja garment. siis ta kummardus ja puudutas Jeesuse kuuepalistut ehk alumist osa. Called a crespidor. Seda alumist osa. It speaks of the unchanging nature of God. Ja see räägib Jumala muutumatust loomusest. And he's looking for some people who would say, today's my day. Ja Jumal otsib inimesi, kes ütleks, täna on minu päev. Today is my day. Täna on minu päev. Today is my day. Täna on minu päev. Today is my Täna day. on minu päev. If I can reach out and touch Ja Jesus kui ma today, vaid saan täna puudutada Jeesust, I know that I'll be healed. siis ma tean, et ma I saan know that I'll be terveks. healed. Ja ma tean, et ma I saan know that terveks. I'll be healed. Ma tean, et ma I saan know. terveks. Ma tean. The instant she touched, ja see samal hetkel, kui naine puudutas, she drew the power of God that flowed out of Jesus' body. ta sai osa Jeesuse väest, mis voolas välja He Jeesusest. said, who touched me? Ja Jeesus küsis, kes puudutas They mind. said, everybody. Kõik ütlesid, no kuule, kõik puudutavad sind. He said, no, there was someone with a different faith. Ta ütles, ei, siin oli keegi, kellel oli teistsugune usk. There was someone that came to me differently. Keegi, kes puudutas mind teistmoodi. They weren't just hoping that something would happen, Mitte keegi, kes ainult loodab, et midagi juhtuks. but they had come determined to draw the divine power. Aga keegi, kes tuli ühe otsuse kindlusega saada osa Jumala väest. We can come today hoping, Me võime täna minna Jumala ette lootusega or we can come determined või me võime minna meelekindlusega. that today is my day. Uskudes, et täna on minu päev. Lord Jesus, Issand Jeesus. man at the pool of Bethesda, See mees seal Peetsata tiigi ääres. he watched that water Ta jälgis seda vett day after day after day. päevast päeva. But one day, the one who stirs the water of faith came and stood beside him. Kuniks ühel päeval see, kes õhutab üles usku, seisis tema kõrval. And the one who stirs faith is here right now. Ja see, kes õhutab üles meie usku, on ka siin just praegu. He's here to do miracles. Ta on siin, et teha imesid. He said to the man, Ja ta ütles sellele mehele, are you willing to be made whole? kas sa tahad saada terveks, oled sa valmis terveks saama? The question he asked us, are you willing to be made whole? See on see, mida ta küsis, oled sa valmis terveks saama? He said, I don't have any man. Ja ta ütles, aga mul ei ole ühtegi inimest mu ümber. I got no physical person to help me get in that water. Mul ei ole ühtki füüsilist isikut, kes aitaks mind sinna tiiki. But he didn't need the water. Aga tal polnud vaja seda vett. He didn't need to be hoping for something to happen. Tal polnud vaja loota, et midagi äkki juhtuks. Because the stirrer of the water of faith Sest usuvee üles tõhutaja was standing with him. seisis juba tema juures. I've got some news. Mul on teile uudiseid. He's standing with you. Ta seisab just praegu ka sinu juures. He's right with you. Ta on sinu kõrval just praegu. He wants to touch you. Ja ta tahab puudutada sind. Feel the hand of God
just descended on us here. ma kogen, kuidas Jumala käsi on praegu meie üle. Before we go any further, I want to ask you one question. ja enne kui me läheme edasi, ma tahan küsida su käest midagi. Have you met the man? kas sa oled kohanud seda meest, He's more than a man. kes tegelikult on rohkem kui mees või inimene? Every bit man and every bit God. Iga hea Jumal ja iga hea inimene. God who became flesh and dwelt amongst us. ta on ühtaegu Jumal kui inimene ja ta tuli meie keskele. The King of glory. Aukuningas. Who emptied himself of his eternal power. Kes loobus omaenda nagu väest. Humbled himself. Kes alandas ennast. Took the form of a man. Ja võttis inimese kuju. And then died on a Roman cross. Ja suri risti puul. To take every sin you've ever committed. Et kanda igas viimne kui sinu pakt sinna. He took the walk into hell that you were supposed to take. Kes käis kõrgust läbi sinu asemel. He took your walk into hell. Kes sinu asemel läks kõrgusse. To as many as receive him, he's taken your walk. Ja nõnda palju, ta on nagu teinud kõik sinu ees. So you'll never have to take it. Et sina ei peaks kandma ja kogema neid asju. Maybe he took the walk for every person. Ta on teinud seda kõigi inimeste ees. That walk means nothing unless you embrace him. Aga see ei tähenda midagi, kui sa ei võta teda vastu. And he rose triumphant from the dead. Ja üks hüüe nagu kostus surnute seas. He sent the Holy Spirit. Ja siis, ja Jeesus läks üles taevast ja saatis oma püha vaimu. Have you found the man? Kas sina oled leidnud ta? You know the King. Kas sa tunned kuningat? Would you like to know King Jesus? Kas sa tahaksid tunda kuningas Jeesus? Would you like to know that every sin you've ever committed is Kas sa gone? tahad, et ta andestaks iga kui viimse su patu? Would you like to know that he has come to indwell you? Kas sa tahad teada, et ta võib tulla elama su sisse? To change you Et muuta sind and to make you new. ja teha sind uueks? This is your opportunity See on to sinu know. võimalus täna. Let's bow in prayer just for a moment. Ja ma palun, et me kumardaks hetkeks peapalvele. Our heads are bowed, our eyes are closed. Ja ajal neil silmad on suletud ja pead kumardunud palveks. I want every person here Ma tahan, et iga inimene siin or watching online või ka need, kes vaatavad meid interneti that vahendusel. would say, Jesus, I want to know you. Kui sa ütled, et Jeesus, ma tahan tunda sind. Or you're backslidden Kui sa oled tagasi langenud and you're away from him. ja sa oled läinud eemale temast. You would say today, Jesus, I want to know you today. Kui sa ka ütleks täna, Jeesus, ma tahan tunda sind. I want you to come and change my life. Ma tahan, et sa tuleksid ja muudaks mu To elu. wash away every sin Puhastaks neid kõigist mu pattudest and to give me a whole new beginning. ja annaksid mulle täiesti uue alguse. If that's you Kui see oled sina, and you say yes, Yes, talk sir. to me. jah, ta on kõnetanud mind, Would you lift your hand wherever you are? siis ma palun, et sa tõstaks oma käe, kus iganes sa oled. Just lift it up high and say, that's me today. Lihtsalt tõsta oma käsi ja ütle, see olen mina. Thank you, Aitäh. thank you, Aitäh. thank you, thank you, thank you, Aitäh. thank you, thank you, thank you, thank you. Aitäh. Are there others quickly? A number of hands Kas on back veel there. midagi? Mitte Over käed on here. tõusnud. Someone else this morning. Aga veel keegi. Thank you, thank you, Aitäh. thank you. Aitäh. A number of people. Another hand over here. Someone over here. Ja mitmed Someone back käed. there. Mitmed Someone käed. else quickly, right at the back. Someone there. There's someone. God bless you. God bless you. Up the back. A number of people over there. Mitmed käed. Anyone else? Veel keegi. Let's all stand Ma together. palun, et me tõuseks. And I want you to do something. Ja ma tahan, et sa teeks midagi. A lot of people have lifted their hands. Paljud inimesed, kes te nüüd tõstite oma käe, 30 seconds from now. 30 sekundi pärast nüüd sellest hetkest. Everyone that lifted their hand, I want you to come and stand here. in Kõik, front. kes te tõstite oma käe, ma palun, et te tuleks siia ette seisma. Before you do, Aga enne, kui sa tuled, all over the building, üle saali, kui sa tuled, turn to the person next to you pööra inimeste poole enda kõrval and say, I'll go with you if you'd like to go. ja ütle oma naabrile, eriti kes käe tõstis, ma tulen sinuga, kui sa tahad. And then just start coming. Christians, bring your friends. Aga Just come. tulge, kõik teie, kes te tõstite oma Just käed, come. From kui wherever sa you oled are. oma sõbraga Just siin, come. ta tahab Just tulla, come. tulge koos. Just come. Lihtsalt tulge julgelt, kohe Just come this ette. morning. Come this morning. Tulge täna hommikul, Anyone else would like to come? kes iganes veel tahab Keep tulla. coming. Keep coming. Keep coming this morning. Kui sa tule täna hommikul, Keep coming this morning. tule. Keep coming.
kui sa tõstid oma Keep käe coming. ja sa tahad tulla Jeesuse juurde või tagasi tema juurde, siis tule siia ette. There's still more. Veel olid mõned, kes tõstsid oma käed. God bless you, sir. Have you done this before? Kas te olete varem palunud seda palvet? Ei? You heard yourself yesterday. Te kuulsite eile seda sõnumit ka. What did you do? Hit the leg. Kas teil oli jalaga mingi teema? We're going to pray for you. Me palvetame täna veel teie eest. In a moment, I'm going to pray for you for healing. Ma palvetan su tervenemise eest. Holy Spirit, keep coming. Tulge veel, kui sa tunned, et sa pead God tulema. is still speaking to people. Jumal kõnetab veel praegu ka inimeste nende Why pingiridades. don't you come? Kui nii, siis tule. Anyone else, just come. Kas on veel kedagi If tule? God's still talking to you, Kui come. Jumal Come kõnetab right su up this way. südames, Come tule right up. siia. Come right up Tule this siia way. ette. I am believing for a very great harvest over this weekend. Ma usun ühte väga suurt lõikust sellel nädalavahetusel, hingede lõikust. I don't know who's come for the first time. Ma ei tea nüüd hetkel, kes on praegu siin ees esimest korda. And I don't know who's recommitting their life. Ja ma ei tea, kes taas pühendab oma elu Jumalale. But I do know that something beautiful is happening for you. Aga ma tean, et midagi väga erilist saab toimuma ja toimub su elus. And I want you to pray this simple prayer. Ja seetõttu ma tahan, et sa paluks talle lihtsa palve. Dear Heavenly Father, Kallis taevane isa, I believe that Jesus Christ ma usun, et Jeesus Kristus is the Son of the living God. on elava Jumala poeg. That He died on a Roman cross Et ta suri risti pool, to cleanse me et puhastada mind from every sin I've ever committed. igast minu tehtud patust. Today, Lord Jesus, Ja täna, issand Jeesus, I ask you ma palun sind, to cleanse me of sin, et sa puhastaks mind mu pattudest to come into my life ja tuleks mu ellu and change me forever. ja muudaks mind igaveseks. I will walk with you from this day forward. Ja ma tahan käia koos sinuga kuni elu lõpuni. I receive you now. Ma võtan su vastu just praegu. You are my Lord. Sa oled nüüd minu issand, In Jesus' name. Jeesuse nimel. Let's just take a moment Võtame lihtsalt hetke and allow the Holy Spirit ja laseme pühal vaimul to touch you, puudutada, touch you, puudutada, touch you, puudutada, touch you, puudutada, touch you. puudutada. Holy Spirit. Dear sister, come here. Come up this Tulge way. siia õde, siia ette. Have you done this before? Kas te olete varem palvetanud selle Jah. palve? Father, Isa, touch you now with power. That's it. Take it all. You got you. You got you. kõik on You hästi, got ei you. pea That's it. kartma. That's God's power. Come Jumala here, vägi lady. lihtsalt Come puudutab. here, sister. Come on. Tulge siia, Stay here. teie mustas, tulge siia. That's it. Give me a hand. Andke oma käed. Power from heaven. Jumal, vägi Right through taevas. you. Now, there it is. It's the power of God. Power of God. Right through you. Right Just through you. siin, Jumala vägi. Right through you. Teie In läbi, Jesus' name. Jeesuse nimel, In Jesus' name. Jeesuse nimel. Pinch it. More. This time. Fill. You've done this before, sir? You've Kas done te this olete varem, sa oled palunud seda palve? You've done this before. Sir, you've done this before. Done this before. I wonder who's going to look after them. I was going to have a chat with them. You've got someone who's going to have a chat. See this handsome gentleman here? His name is Jurgis. What a good name. Jurgis. What does it mean? Tough. Jurgis. Pastor Jurgis on seal, kelle juurde saab hiljem I rääkida. want you to wait just for a minute, brother. Just come up here. I want you to come up here. Jurgis, tule palun siia. You come, this brother here. Yeah. Yeah. Brother with the leg. Just come up and sit. Tulge täitsa siia lava peale. And everybody else, I want you to turn that way. Friends, you go too. And Jurgis, you put your hand up high. Jurgis hoiab oma kätt praegu üleval kõrgel And everybody turn and follow Jurgis. ja teie, kes te esimest korda palusite Jeesuse oma ellu, minge Okay. koos pastor That's Jurgisega. it. Off you go, Jurgis. We're all following now. ja minge Jurgise Don't go järele. back to sleep. Follow him.
Where you go? Start walking, Jürgis. et minge Don't jurgiste wait for järel, them, you start. I'll follow. et hakka jurgiste liikuma ja teised tulevad su järel. Start walking, Jürgis. Don't wait. et ükshaaval saavad jurgiste järel minna. Jurgiste hakka liikuma, nad tulevad su järel. nii et minge siit vahekäiku pidi saalist välja jurgiste juurde. aga te saate minna jurgiste järel siit vahekäiku pidi foajeesse ja saate korra rääkida. Go this way. et siin teist kaadrist te olete. Okay, just keep you get going. Okay. What did you do to your legs, sir? What have you done? mis te oma jalaga nüüd olete teinud? kas on paremaks läinud? Te olete juba äkki terveks saanud? Touch him and issand, puuduta teda oma väega, Jumala väega. you reach out to Jesus. Jeesus, Bring it to get healed. Do you believe that Jesus can just heal you wherever you stand? kas te usute, et Jeesus võib tervendada sind just seal, kus sa oled? How many believe that right where you're standing you can get healed this kui morning? paljud usuvad, et just seal, kus sa oled, Jeesus võib sind täna tervendada? I want to say something with me. ma tahan, et sa ütleks koos minuga midagi. Jesus, I'm here. Jeesus, ma olen siin, I'm ready. ma olen valmis, I'm ready. ma olen valmis. Now don't look at me. ära vaata minu peale, I want the baby bird look. aga ma tahan, et sa vaataks vabali Jeesuse poole, nagu väike linnupoeg. Ready. valmis? I'm just going to pray one prayer. mina lihtsalt palun ühe palve. Now, if you have problems with your bones, your legs, your back, kui sul on probleeme selja või luudega, there's a shoulder problem over here. Just come into the aisle. seal kusagil Backs, on mingi legs, shoulders, step in. kõik Bones in the aisle. Bones in the aisle. tulge sinna vahekäikudesse, kellel on luudega probleeme. Don't come down here. Just step ei in the pea aisle. ette tulema, aga astu välja That's it. vahekäiku. Step out the aisle. astud välja vahekäiku Christians, put your hands on them. ja kristlase nende ümber, minge pange neile käed peale. And we're like a whole nest of baby birds right me now. oleme praegu nagu üks pesatäis linnupoegi. We're getting ready to take a healing. me oleme valmis võtma vastu tervenemist. What do you need? mida sa vajad? What do you need? mida teie vajate? What else? millest? tervist, mille jaoks? Come here. tulge siia ette. Step right there. ja sinna, Where's the pain? kus olu on. Ready for it to go? valmis, Give me a hand. anna ma käsi. Ready for it to go? valmis, Go! Right now, in Jesus' Jeesuse name. nimel las valu minna. Okay. Lord Jesus, Jeesus. right down the side, from up in your kidney area, nüüd su neerude piirkond. over your hip, and right down your right leg. Someone? kuusta ja küljepiirkond ja neerude piirkond. Someone has a prolapsed disc in their back. That prolapsed disc. kellelgi seljas on diski väljasopistumine, seljadiski väljasopistumine. Here's what we're going to do. ja see on, mida me nüüd teeme. I can feel faith in the room. ma kogen, et see saal on usku täis. And it's faith not in me, but in Jesus. mitte usku minust, aga usku Jeesusesse. So we're going to do three things. ja nüüd me teeme 3 asja. I'm going to pray the prayer of faith, but we will all pray it. mina palun ühe uskupalve, aga me kõik saame palvetama. Then we're going to give the Lord a great shout. ja siis me laseme Jumala poole kõlada ühe võimsa hüüde. We're going to shout like
Bartimaeus. me hüüame nii nagu Bartimeus. We're going to shout, Jesus, here I am. Jeesus, siin ma olen. Touch me and you cry puuduta out to me. mind, puuduta mind. And then I want you to do something you couldn't do. Ja siis peale seda ma tahan, et sa teeksid midagi, mida sa pole varem teinud. If you couldn't bend, I want you to Kui sa ei bend. saanud enne kummardada, siis kummarda. If you couldn't lift your shoulders, I want you to lift Kui your sa ei shoulders. saanud tõsta oma käsi ja õlgu, tõsta neid. If you couldn't turn your neck, Kui sa ei saanud oma kaela pöörata või painutada. someone with arthritis in their neck, someone over here with arthritis in their neck. Siin on mitme osasid, kellel on kaelaartriit. Number one, Esiteks, we're going to pray. me palvetame. Number two, Teiseks, like baby birds, we're going to shout and worship and thank God and cry out. nagu linnupojad, nokad lahti, me hüüame ta poole, kiidame ja täname teda. And number three, while we're doing that, Ja kui me seda samal ajal siis teeme, do something you couldn't do. tee midagi, mida sa enne ei Bend your back. Kummarda, Move your shoulders. Not yet, not yet, not mitte yet. veel, mitte veel. When we're shouting, Siis kui me hakkame hüüma Jumala when poole, we're shouting, siis kui start me moving. hüüame, siis hakka liigutama ennast. And as you move, I tell you the paragon will come Ja on. kui sa liigutad, Jumala vägi tuleb sulle. All right, Valmis? step one. Esimene samm. Everybody pray this. Kõik paluvad mu järel. Dear Heavenly Father, Kallis taevane isa, thank you that Jesus aitäh sulle Jeesuse eest, is the same et tema on seesama. yesterday, Eile, today, täna ja forever. igavesti. With you, Lord, nothing is impossible. Minu jaoks issand pole miski võimatu, You are the God of the impossible. sest sa oled võimatuste Jumal. You're the God who longs to heal Sa me. ei ole Jumal, kes tahab tervendada You mind, long for me to be in health. kes tahab, et ma oleks terve. And right now, Ja just praegu I cry out to ma you. hüüan su poole. And Lord, I receive my miracle. Issand, ma võtan vastu oma ime. I receive it Ma now. võtan selle vastu just praegu. I receive it in my body Ma right võtan now. selle oma ihusse just praegu. I receive a miracle. Ma võtan ime vastu. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Now give him a great shout offering. Hüüa ta poole kõige täiega. Hallelujah. 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 Shout like you want it. Hüüa nii, nagu sa päriselt tahad taotleda. Shout like you Hüüa want it. nagu sa päriselt tahad Shout taotleda. like you want it. Hüüa nagu sa tahad. Shout like you want it. Hüüa, et sa tahad. You need to take it right now. Take it now. Vastu nüüd. Võta see vastu nüüd. Now do something you Ja couldn't nüüd do. tee midagi, mida sa enne ei You saanud. couldn't bend, stop Kui sa ei bending. saanud kummardada, You kummarda. couldn't lift your arm, lift it up. Tõsta oma You käed, couldn't move your neck, tõsta start to move it. liigutama You pead, couldn't move kaela. it. Whatever you couldn't do, start doing it. Ei saanud teha, proovi teha nüüd. Test it, test it. Pane proovida Test neid it. asju. Test it. Pane neid Test proovida. it. Proovi Test kuidas. it. Proovi kuidas. Do it now. Do it now. Do it now. Just praegu. Do it now. Tee just praegu. Lift it right up. Move it around. Liiguta, Bend it. käi, Bend mida it. iganes. Bend it. Võta see Twist. vastu. Võta You just couldn't twist, praegu. start to twist. Kui sa ei saanud enne pöörata või painutada, You couldn't painuta. breathe. Breathe Kui deeply. sa ei saanud hästi hingata, proovi You have painutada. asthma, breathe deeply. Kui sul oli astma, tõmba sügavalt õhku sisse. How are you? Hea lugu. How are you? Kuidas teie tunne on? What happened? Mis juhtus? Kui kaua see valu oli? I don't know, 10 years or something was the pain. 10 aastat. Ja nüüd on läinud. Genius. 10 aastat. Who's been healed? Kes Give me on a veel wave. terveks saanud? Who Kes else has kogeb, got et on healed? saanud terveks? If you just got healed, lift your hand. Kui sa oled saanud terveks, tõsta oma käsi ja anna teada. Who else has been healed? On veel, kes on saanud terveks? How's your leg? Kuidas You're jalad healed? on? Jalg on And you're giving hästi. your life to Jesus. Ja te olete Your leg is no andnud pain. enam ei ole Have a valu. little run on the spot. Saate väikese jooksu teha koha peal äkki. Beautiful. Beautiful. This way. This way. This way.
What's happened? We'll pray in a minute. me palvetame hetke pärast. We'll pray in a minute. Hetke pärast. Who else has been healed? Kes on veel terveks saanud? Kes on kogenud oma ihus, et on muutunud midagi terveks saanud? You need healing, sister? Kas sa õde vajab tervenemist? You need to be healed? Sa vajab Come tervenemist. here. Tule Come over siia. here. It's coming here. Tule siia minu. Give me a hand. Anna mulle oma käed. Father, Isa, let your healing power go kas right sul through you. tervendav vägi läbi Right through you now. just praegu pealaist teadavani. Touch it. Puuduta teda. Touch it. Touch Puuduta it. teda. Touch it. Touch it. There it is. There it is. Take it all. That's it. That's it. Break through. Break loose. All right. If you have back trouble, come and stand down Kui here. sul on seljaga If probleeme, you have back problems, come down along the kõik, front. kellel on seljaga probleeme, tulge siia ette, palun. Back. Kõik seljad. Back. Kõik selgadega seljaprobleemid siia ette, palun. What is wrong with your back? What is wrong? Mis on su seljaga viga? Are you in pain as we speak? Kas sul praegu valutab ka närvivalu I'm just going to seljas? move as God leads you. Ja ma juhin nii, nagu Jumal mind juhib. You have nerve pain right now. Sul on praegu närvivalu. Give me a hand. Just there. Anna mulle oma käest nii. Go! Right now. Lahku Jeesuse nimel. Jesus' name, every bit of that pain, go! Kõik see valu Go! laske minna. Go. There it is. There it is. Go. 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 Go from the body. Lahkuda ihus. Go from the Lahkuda body. ihus. Come here, sister. What are you suffering with? Mis sul What do you teile? need? Your shoulder? Okay. Üleval Give me a hand. ülapealt ja taga, alla selga välja valu. Do you believe that as I lift your hands in the air, that the pain will go? Kas ta usud, et kui ma tõstan su käed üles, siis valu läheb? You believe that every bit of pain is going to leave your Et body? kogu valu lahkub. Are you ready? Aja istu. Every bit of pain. Kõik valu No! puuduta just praegu. Just praegu. Okay, just see how she's going. I'm going to come there in a minute, sister. We're going to let our faith rise. Me tuleme Well, su let juurde the faith, mitte you're just going to avasti, faith to the place go up. aga me praegu palvetame esimene mõned lood. I'll go there in a minute. We just want our faith to rise. Check this lady, see how faith's going. Kuidas sul Airi on What's wrong, sellega? sir? On parem? Hästi? Nerve pain? How does it feel? Mis tähendab hästi? Valu on läinud või on vähemaks läinud? Okay, I feel something, but it's not pain anymore, but it's something. Something, pray for it. Like something is holding it. Like, aga te saate palvetada veel Airi eest edasi. Come here. How is it? Kuidas ta on? The pain is still like in the shoulder. Anna oma käsi uuesti. God. Jumal, Let the pain las ta valu minna, go! minna. Go! I command it go! Ma käisin kogusel valul minna. We have to go hard after our miracle. Me peame nagu väga jõuliselt minema oma hinna järele. We've got to go very hard to just seize it. Me peame nagu täiega haarama sellest kinni. See ei ole nagu, aga nagu täiega haarama sellest Got kinni. to seize it. See tuleb nagu järjepidevalt haarata ja hoida kinni. Better? On parem? Good. Is that gone? Kas see seljavalu on läinud ei ole? The hips gone? Aga puusavalu on Come läinud. this way. It's not gone, but it's better. It's better. Go! Every minute. Las kogu Every valu minute. lahkuda. Las kogu valu lahkuda. Go! Lahku. Go! You ready to get healed, sir? Valmis terveks saama, härra. Face me. Seista näoga mu poole. Do you believe that pain's going to go out of your body? Kas sa usud, et see valu lahkub su ihust? Sir. Then Father, right now, Siis isa Jeesuse nimel
Go. Every bit of it. Go. 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 How's that feeling? Keep moving. Keep moving. Keep moving. Keep moving. Let's reach out to God. Siirdume Jumala poole. Faith sees us all. Sest usk on see kindel pool. Faith sees us all. See hoiab kinni. Sister in the white, Seal naine valges tee. what do you need? Mis teie vajadus on? It's coming in. What is it? Mida te vajate? Are you ready? Ready? Go! Läks. Go! Mine. What do you need, sister? What do you need? Mida teie vajate? Go back. But you got the disc. Come up a little closer. Just move the legs here. Move this legs here. Ready? Valmis? Go! Läks. From your body. Lahku sellest ihust. Go from your body. Go! Back into place. Back into place. Tagasi oma Back into kohale. place. Tagasi oma Back into place. kohale. Tagasi Get oma up there. Back kohale. into place. Tagasi oma You keep kohale. praying for it. Just pray. Everybody stretch your hand out. Ma palun, et te sirutaks oma käed. We're moving. Let me say this. Las ma öelda nii. We're just moving little faith right now. Me praegu alles liigutame veidikene seda usku. We want to step into big faith. Või me õigemini liigume väikses usus, aga me tahame astuda nagu suurema usu I'm sisse. letting my faith rise. Ja ma lasen enda uskul ka praegu kasvada. We're going to get these touches. Et me kogeme neid Jumala Let puudutusi our faith go up. ja kui meie usk tõuseb, What do you need, sir? The big man. mida teie vajate, Jaanus? Mis teie vajadus on? Keep soaking. We're going to keep soaking there. I'm not ready yet, Sim. Come on this way. Tule siia, tule siia. What do you need? Mis sa vajad? Go! Out of your body. Välja. Välja sellest ihust. Go. Välja sellest Go! ihust. Go. Välja. Go. Lahku. Yes, sister, what do you need? Mis ta õde vajab? What do you need? Yes. Ma ei, mu seljakisk surub kannatada Go back into normal. tagasi normaalseks. What do you need? Mis teie vajadus on? Put your hands up to God. Tõsta oma käed Jumala poole. Jesus! Jeesuse vägi. What do you need, sir? Who else is coming back down here? What do you need, sir? The brother in blue, you got back problem? Kas sul on seljaga mingi If teema? you need a healing, just come this way. Tulge, kes on selja Find teema, a tulge wheelchair. siia. Bring her up here, Jack. Yeah. Back is healed. Yeah. Christians gather around her. Gather around her. Kristlased koguneks ja pildi ümber Christians ratastoolis. gather around her. Tulge tema ümber. Heal, said the power of God. Terveks sinu selg Jeesuse nimel. Heal. Jeesuse nimel. God the anointing. God your anointing. Issand, sinu võitmine. Everyone reach out to God. Sirutuge Jumala poole. Sirutu Jumala poole. Reach out to God. Sirutu Jumala poole. Father, we pray for her right Ja now. issand, me palume praegu ka Briti ees. Touch now. Tõusta just praegu. Let's step into faith right now. Seisame Let's praegu step into usus. faith. Vastu usku. These next few days, we've got to step in with expectation. Ja astume usus sisse We've got to step in hard after God.
of God's on you. üks Jumala Lift your vägi hands. on üle noorte Come on, come inimeste here, brother. Jesus, you touch Jeesus, right mida now. puuduta teda, Touch your Father. puuduta teda, Touch you. puuduta. I'd like you to do something through the building. ma tahan, et te üles siin saali nüüd teeksite midagi. I tell you, in the realm of the Spirit, we got to fight. Vaimsfääris tuleb võidelda. God's here, but we have to fight. Jah, Jumal on siin, aga meie peame ka uskus võitlema. Jesus. Jeesus. Jesus. Jesus. Jesus, help them. Everyone stretch out. Everybody stretch out here. Everybody stretch out. Everybody pray here right now. just praegu. Total strength. Täielik jõud Total jalgadest. strength. Täielik jõud jalgadest. Total strength in these legs. Total strength. Täielik jõud neist jalgadest. Healing power. Tervendav vägi. I want you to do something with me. Ja ma tahan, et te teeks midagi koos minuga. I'd like us to have a shout. Ma tahan, et me laseks ühe võiduhõiu lendu. At the moment, the enemy wants to resist everything. Sest hetkel saatan tahab panna ploki The power of God kõik. is very real here. Aga Jumala vägi on väga reaalselt We kohal. have to seize this Ja thing. me peame seisma nende asjade ees. We have to seize it. Me peame seisma nende asjade ees. On the count of three, I want you to shout. Ja kui ma loen Shout for healing right through the building. Are you ready? hüüaks üle kogu One, saali. Üks, two, kaks, three. Jesus' name. As you feel a bit of strength coming, kas jõud tuleb jalgadest? Kuidas sa tunned? Kuidas su jalgadega on? strength coming. Kas jõud on taastumas? Hallelujah! Hallelujah! We love you, God. She's feeling strength coming in her feet. Ja. As we're praying, there's strength coming in her feet. Kui me palvetame, siis üks kuumus, Priiti tunneb ühte kuumust oma How many jalgadest. people have had a healing of something this Kui morning? paljud on kogenud mingit laadi God's healed tervendust täna something. hommikul? Lift your hand nice and high Tõstame if käsi you've had a healing today. Kui sa oled täna Now leave it up with me. Nüüd hoiame kätt If üle. you've had a healing today, Kui sa oled täna kogenud tervenemist, what's happened? mis juhtus? Your back pain? What's happened? Lady Selja there? valu on läinud. Sister, your back? Ja Lady? aasta, mis sul oli? She still wants something to happen. She's still wanting. Who's got a healing? Who's Aga had a kes on healing? juba saanud terveks, kogenud tervenemist? How is it? That nerve pain's gone. That nerve pain's gone from her body. Who else has been healed? Give me a wave. Kes veel on kogenud tervenemist? What's happened, man? Mis juhtus? What was wrong with your hand? Pain in the hand is gone. Pain's gone in the hand. Someone else. Who else has been healed? Who else? Who else has got the glory here? We're working hard. We're believing God. Are you healed? And, praising God. Who else? Who else is healed? You've been healed in your back. God bless you, sir. Who else has been healed? Your hand, your back. Who else? Kellel veel? Seljad, käed, mis Someone else healed. kes veel on saanud terveks? Just give me a wave if you've been healed. Lihtsalt lehvita mulle, kus sa oled. God started. A little start. See on alles väike algus. Some good things are happening Ja here. head asjad toimuvad siin Her back is better and ees. she got some strength in her feet. Kestil on juba tulnud jõudu tagasi Lady's got jalgadest. nerve damage going there. Where's that first lady we prayed for? How are you feeling? Better, better, Siin better. on ka palju parem. How's your leg? Better, better, better. Ka palju parem. Healed, healed, healed. Tervendatud, Who else? tervendatud. Kes veel? Someone over there. You're better. What was wrong? Back. And hip and leg. Siin All on right. selge puust saanud puudutatud Jumala käest. Seal up in the balcony. What happened up there?
Hands. Hands, käte käed ei valuta. Her hands are healed. She's up in the balcony. Ja kätest on valu läinud. A little scar. You know, the big miracle today is people coming to Christ. Aga teate, mis on suurim ime ka täna, on see, kui inimesed tulevad Jeesuse juurde. That's the biggest miracle. See on kõige suurem ime. I'm very happy about that. Mul on väga hea meel selle üle. Very happy with all the people that came down here. Väga hea meel inimestele, kes tulid ette. How's your back? Kuidas teie seljaga on? Ahah. Your feet are tingling. Normally her feet are numb, but now she's getting tickling in her feet. Enne kui jalga on läinud Something's happening here with her spine. jalas hoopis suriseb, nii et midagi toimub seal praegu. Tonight we're going for it. Täna õhtul me lähme täispanga peale välja. I need you to do something with me. Aga ma vajan, et sa teeksid koos minuga midagi. I'm heading home straight after the service. Mina lähen nüüd peale seda teenistust kohe tagasi hotelli I'm locking myself in with the Lord for the rest of the ja day. võtan ülejäänud päeva ainult, et olla koos Jumalaga. But I wander through the day. Aga ma tahan, et ka läbi selle päeva, Would you pray with us for a mighty move of God tonight? kas sa palun palvetaks, et täna õhtul Jumal võiks võimsalt liikuda. Don't look to me, we're going to look to God, He's the healer. Ära vaata minu peale, vaid Jumala peale, kes on tervendaja. 30 years ago we had major miracles, 30 aastat tagasi me kogesime võimsaid imesid and I believe that we can go greater this ja year. ma usun, et see aasta saab toimuma veel võimsamaid asju. We're looking for something amazing to happen. Me ootame, et midagi väga imelist juhtuks. Will you pray with us this afternoon? Mistõttu palun palveta koos meiega tänase päeva jooksul. Will you come with great expectancy Ja tonight? tule täna õhtul ühe suure ootusega. Yes? Jah, nõus? Give me a wave. Jah, lehvita mulle, kui sa oled nõus. Are you bringing friends? Tood sa mõned sõbrad ka kaasa, Family? pereliikmeid. We come with expectation tonight, Me Pastor. tuleme täna õhtul ühe We've ootusega. had a nice little start. Me oleme ühe väikeste kena alguse saanud kirja Now we're going into the big ja meeting. nüüd me lähme täispanga peale välja. Well, let's believe God. Ja uskuge me Jumalalt Thank you so much, Pastor. suuri asju. Aitäh, pastor. God bless you, everybody. Ja õnnistusi teile kõigile. Amen. Aamen. Me võime tiimile anda üle kanni. Meie teenistus on nüüd siin lõppenud. Naše собрание кончилось. Ja see on mitte imeline aeg. Это тоже прекрасное время. See oli väga hea sõna, aitäh. И хорошее слово. Aga siit ei olegi muud, kui me võime minna nüüd koolituste А теперь мы можем идти в кафетерию ja valmistame ennast hästi ette õhtuseks. и готовить себя лучше для вечера. Jumal õnnistagu sind Благословения вам ja näeme juba varsti. и увидимся скоро сегодня